Hatuk Russia but China kini Arab ya ke Iran. Kuplay si banai pikir subscribers borok ki baju setelah berbagai video ke channel Storyteller London. Saisian bat kadairu kasian ke baar baka Iran kakam bakal kerwit misail ya ke USS Abraham Lincoln ke aircraft carrier ke bahetam ke pertai jong ke Amerika. Bat baru asian ke Amerika kala kentat ya kata ke jingkam jong ke Iran dah ke baong ngisio ngau bagi misail jong ke Iran kiher jengai ba nangi menen kesengi ke Iran ke ong bakal layo ban kem koidi ya shibun ngut ki sipai Amerika ke Amerika kala jubab dah ke baong ba 4 sem ladan kum kata nadu basdang ketma hadu mendaki sipai Amerika kilayap dang tang hendriungut ong Donald Trump. Hadu mendagatma kadang day baik tangjong ke Amerika Israel. Persya ya ke Iran. Lani ke Iran. Persya ya ke Amerika Israel. 4 sem ladon kenu-kenu keriru kaban wan yarap lani. Kabawan yasno kti hakatma. Bad ngingidru bakan num jagumta. Namar haka ktien barokinut. Henry hakatma te kiotat. Ban perkat ya kebor jong ke Amerika. Wadla dadai ke Rusia lani China. Kairan kaong dalile ngin nempendam hak kejak jong ke Amerika. Ngin ya lebek haduk bandakut kesma. Kumta kanang bangi nang kenjing ken lupa. Manu ban job hak ni kesma. Hang ni ngan wanra ya ke jing yanujor jong ke jing klanbor. Habdeng ke Iran bat Amerika. Ka Amerika ka jing klanbor ka wan number way haka pertai. Ka Iran number kat riu. Ka jing bun beriu ka Iran ka day prapu sau million ngut. Kadba ka Amerika pat lais pa sau puar million ngut. Ka GDP ka Iran ka day lais pa san pun riu san billion US dollar. Ka Amerika lai po riu trillion US dollar. Defense budget ka Iran kadai khatsan .pra billion US dollar ka Amerika kendai spaway billion US dollar kibor nuklear ka Iran zero ka Amerika san hajar sautli ka jingdon sipai ka Iran kadon kendai lak nriu po hajar ngut kadba ka Amerika pat kadon arpoi lak Saupo ajar shispa samsangut. Army personnel kairan gadon lailak sanpo ajar ngut. Kamirka gadon kadwailak nyob sau ajar praspa kendai pongut. Kitang thma kairan gadon arjan riuspa nyob santeli. Kamirka gadon sau ajar riuspa saupo teli. Kikali thma lani armor vehicles. Kairan gadon nyup sanajar kendai spa lai kendai teli. Ka Amerika gadon saulak kendai jar nriu spa nriu poteli. Infantry fighting vehicles. Kairan gadon nriu spa shipoteli. Ka Amerika gadon shipo ajar san spa arpu sauteli. Ki armor carrier kairan gadon arajar san spa nriu poteli. Ka Amerika gadon nriu jar Praspa nriu pulaitali. MRAP vehicles lani mine resistant ambush protected vehicles. Kairan don shispatli ka Amerika don khadarajar shispa lai punyotli. Armor car. Kairan gadon sanpo ajar kendai spa lai putli. Ka Amerika gadon shilak sausanajar sauspa nyo pukendai tali. Self-propelled artillery. Ka Iran gadon sauspa arpsautli. Ka Amerika gadon siajar sanspa arpuaitli. Field artillery. Ka Iran gadon siajar praspa laitli. Ka Amerika gadon siajar praspa nyopupratli. Rocket projector. Ka Iran gadon siajar sanspa sanputli. Ka Amerika gadon siajar sanspa laipuaitli. Air Force. Kairan don lai punyo ajar ngut. Ka Amerika gadon nyolak prajar nyospa sanbu prangut. Ki airplane barokot ka Iran gadon sanspa sanpu itali.
ka Amerika kadon kadlai jar live wartli. Fighter aircraft Iran shispa prapu pratli ka Amerika shejar news pa kandai puitli. Attack aircraft ka Iran kadon arpuitli ka Amerika kadon kandai spa arpun riutli. Ki multi-role aircraft ka Iran don lai pun riutli ka Amerika don shejar lai spa arpun riutli. Bomber aircraft ka Iran don riup sautli ka Amerika don shispa arp sautli. Special mission aircraft ka Iran don spautli ka Amerika don riuspa kadwaitli. AEWAC aircraft lan airborne warning and control system aircraft ka Iran kadon zero ka Amerika kadon arpun riutli. Reconnaissance aircraft ka Iran kadon zero ka Amerika kadon shispa arpun nyotli. Electronic warfare aircraft ka Iran donar ka Amerika katsau. Trainer aircraft ka Iran kadon shispa lightly ka Amerika kadon arajan riuspa shipotli. Helicopters ka Iran kadon shispa arpukundaitli ka Amerika sanajar kandai spa kat lightly. Attack helicopter ka Iran don kat lightly ka Amerika kadon shejar arpu sautli. Transport aircraft ka Iran kadon prapun ritli ka Amerika kadon kandai spa kat nyutli. Tanker laniki airplane petrol pump ka Iran kadon riu ka Amerika kadon saus pa kandai puartli. Ki UAV lani on-armed vehicles Iran kadon kandai spa teli ka Amerika kadon layajar lai spa kat kandai teli. Ki Navy lani shipai duriau ka Iran kadon arpo hajar ngot ka Amerika kadon reulak kat arajar shispa arpo saungot. Total Navy asset ka Iran kadon shispa kandai ka Amerika kadon sauspa nriupsan. Aircraft carrier ka Iran kadon zero ka Amerika kadon katwaitli. Helicopter carrier ka Iran kadon zero ka Amerika kadon kandai. Destroyer ka Iran kadon zero ka Amerika kadon nyoputli. Frigates ka Iran kadon nyo ka Amerika kadon R. Corvettes ka Iran kadon lai ka Amerika kadon arpo nyo. Submarine ka Iran kadon arpusan ka Amerika kadon nriu pupra. Petrol vessel Iran arpue Amerika zero. Mine warfare Iran iway Amerika pra. Merchant marine Iran kandai spa anrupsan teli Amerika laijar san spa lai pulai. Lada plus juga Israel syaka Amerika pat katnu kalalong. Perlok habakumta manuthrai banjab. Lada pidang kuasyu banyo sengau yaki update sa kajing yadai berkatma Amerika Israel persyai ke Iran sa comment. Next. Lada pistunat ke channel juga sa itu lambi parlok jongpi. Lada pim stunat sa itu yang story telah London.